batho ba go YouTube re buile ka video tse dingwe tsa Space Answer and Dylan Gate, video tse monate thata. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell. This is part 1, part 1, and then from more ho tlo ba le part 2 na le part 3. You can check all the videos, and if Lori you want me to react to your favorite TikToker, just go on my community post and comment there, or you can comment below in the description below. Otherwise, this is part 1. Let's go straight to it. There's no interruption, there's no anything. That's me. Di telari rata zute de mazute le mari pite telari. My friend, I wanna buy big archer and 1 milk, but I'm short with 5 rand. 5 rand is too much. Please, my friend, 5 rand. Oh look, 2 of them. Me tomorrow I'll bring 10 rand. I don't want to. Look. The talari. Bring. Thank you, my friend. Motherfucker. Okay, ba buti kidnapper wa ile mpofile he. Hape nke kenya go chabana le ka sentshwara hape nna go kwa go nna giane batong. So kenya go botsisa wa ile kidnapile nna. Ke pila ngere ene ke pakile ngere. Chibi what I ox kopela connect. Kan wa ile mpofile. Thapunyana tsa lena tsa go bofa dinarki. Light fine. So linkisa kae? France. Ah, o kopela fulela best friend ta. Ah, wa ikona le France. Tjo, ema afula mo. Yo sebe se tshware phone bathong. Yo a tshware phone o le matswela dinarki. Market train number tsa dingwe hape nna tshomtsa ka ke di febe bathong ke re lampona le nna. Mashabisa. Chom. Mputsise ba nkidnapile. Tšome mputso re kae? France. Tšome re bona Burna Boy. Yeah. So tšome ra o latane e tla ka storynyana tšome. O sa tlhapa ko pele. Ya e re o reka tlhakwana o reka chepiso or something. O ema mo apolong ne. Sharp. Tena right wena o le right. Yeah, right. Mopela shop it. Good afternoon everyone and ma'am. Arutwi. O tla nkutlwa bjang wena ha o emella ho nka poison? O sa tsheha wena mosatho o nka ditamati tsa o bona. Thabo o reng wena? O tsene le papa ka tlase o sa lebala mokgala. Mina emanyana. Memo sankhala ne. Ra itse re wena le principal le radile. O weak. Ona la masiba o. O reng Thambi? Wena pontsitse bana ba 80. 9 ebilane ka piti. Yo. Entse so. Kajeko ke tlo ira prepared speech ne, and then na topic ya kajeko ke word of the day. Word of the day. Febang le tshwane le palesa le sweng. Thank you. Oh, look at I point you to one now. Ngarlo khotlo yo. Ke tlase ya gae. Ai ka leboga e le wena tlase ya we di chile bana ngarona di spider. Ma ke tlo rekela di glass ne tsa go Gucci audio. Hi boko ke di sofa tsa house. Nkare trampoline. Hi koko. E le tletse ka itse o nwa black wena kuka nke. So ke tlele case ya black and then rena re tla no mo eta nke. Baby, kopela ko Ferrari ya hao o tle ya ka leboga. Hi koko. Yo, hey. Ke tlhabile ka le loketseng ga. Hey, come on, nka house party yange. Ke tsiya ya mkokotlo. No, I cannot be late. Ke berekisa plasma. Yeah, nka re cinema. Hey, kopela ntšhelete ne. Baby ka mo ha tsosa nge.
ka sekgone ke sabile baby nkise hae ke nyako ya vacationing ko Dubai le tla sala pila ke bokoko ai ka tsamaya tse ke Dubai mara le tla sala di case tse wa ke shapo Miriam Chomi. le bollane Mara Chomi. le bollane na wena le Sasha Forever ena. how does it feel style Chomi ka morata. style tsek ummelo wa tissue wa ntlwaela ne ba romampa ba lonoko a ka o kry-a e tlama sa jumpisa batho sorry e re sorry Sorry, Cyan. Sayene sesi e re sesi Sayene say it Sorry, Sesi Cyan. wa ntlwaela ne and o tloya sekolong wa tsena sekolong wa phasa akere wa tsela ditshila tse o di irang ikhona imali kodwa ithini imfundo uyaphi ngempilo I love you, baby. le bollane Hey, you're too. o style Chummara kamura. o style le rato la style Chummara. kutlong ke lele ke tlo betla mo ka lengwele mo Chummara. mo Kila masel. o itshoke ngwanaka and then ho butsi metlo ngare o tsubile o maketseng a ke tsebe ke tsubile o feitsi palesa ko sekolong sa ho ke lata report ba re wena ka break o jelly baby wena se ke tsa ko juku papa wa itsurile lo tse so wena every day wa tswa ka check pen o advertise marawa ha o ngare stofo sa 2 plate hero botse re o bale o re khono bala boshiu o feitsi di subject tse tsotle o palla ko crema essay mara ngare o opele dipina tsa shebesheta o pine engwe le engwe are tia mfana tia go tlapela wena akere a ona mosadi wa bobedi ka mo o tlo utlwa ka nna o tlo paka dibeke tsa wa ya Limpopo akere o reka tse ditlhako tsa Steve Martin mara ankere wena o itse thata wena ke tlo di busetsa ka reka grocery ka reka dilo tsa rena di wine le di cover le school bag ankere o rata sekolo wena sanganga le nna Mal Salval Tonkom Amanskral Moldova thank you guys mara re boleleng nnete thando wa re borolla ne like thando o re ntsha bodutu every week ngwanola o na le story se se ntsha like anataba o ira fela o itse anataba le selo ko bophelong no a shifa o bethile mmedi le boka stena ene ke chomi ya hae wa month bila no re ko jela monna no o lwa le Queen Minaj a ke tse o bidise Queen Minaj a re o lo a shifa o no kilintwa like Nathan ka morata shem my spiritual animal. What you looking for? We've got what you looking for. What you looking emanyana wena o bodi ya thu Hello, okay? Lenna ke teng chomi utlwella man ha re bolele ne. I want you to forgive yourself for feeling like you're not good enough for someone. You know? O sa kwatela bona, sa ba kwatela. Forgive yourself. Forgive yourself for letting someone treat you like trash while you deserve every beautiful thing in this world. You know? It's crazy, man. Learn to love yourself. Te rate man before o tloela motho a tle kwa tlang a tlo rata, you know? Te phenako man. And ha o fetwa te fanako, enwa bjala man te ketle ka Sunday o te kutlwelle. O te tlhalohanye pele man. Mantlhalanye, that's the word of the day. Bye baby. awu muhle Ngizoba late. ngiyakuthanda Nami ngiyakuthanda yebo. thatha ibheki yami wena Hayibo ibag yami le. My Luella bag. thatha iMagnum Ini iMagnum. Ngiyabonga baby. Hayibo. Hayi umreview wena. What happened to this couple? Bye baby. ungishengiwa Hayibo nami ngiyakuthanda. sithanda sami Sizophekela mangibuya ne. bye Bye. Hawa nana kusayizuru utikira khadi biko. Lo. Hawa nna le rato mahae wa behavior ke ngwana o moshapa. O dlala le zwephi. O a ke tlo mokhala ke tlo nna le ena pila. Okay, thank you ma'am. O tlhoma bjang wena? Ke itse nna o ya sekolong wena o dlala zwephi ba re o thwekela le ma teacher. Wa
O lwa le nna. O lwa le nna. Mpete. Ke dripeile. O lwa le nna ke re wena. O matlo halka wena. Tusa. Ngwana wa mpeta. O mongwe. Bathong wena body ya o e bjang kan. He o tla bjana ke re bola morao. Ka dlala nna fatshe. Okay. Why ho tla wena dintšhi di feta-feta o kaketse? Ka dlala nka o thusa kang? O tlile ira karata. Why o ira no December fitla o jwang ma Nigeria ne? Ba o betcha. Oga. Ka dlala. Bia mnona hao. Bia o. Oh, why always do that bjana? E re ke bone mnona o ya left. Bia o mo sesane. Thank you. Kopolo botsisa ntho ya pereng o re ke frontal weave wena. Nna bilang ke re o rekisa tilulo. O busetse ntho yone o lata tšhelete hao. Ntho ba reng ke frontal weave ash. Wa bo? He ke ya kamo ya kamo. Ya hao e ntse so. Ene o nka ntho ene. Se tlhole o e tshela. Daily limit o nyaka re e bepa kae? Daily limit. No tsena ka sekolo? Wa bonala. Ke re daily limit o nyaka gore tšhelete o e fitlha bokae? Tao o tshwanela ke 500. Unfortunately ma bona tsamaile o tla boa pila next week. Ke serious no ke dlala sharp. Chomi ha ronwa teng. Ashe. Ahe. Le kae? Re teng. Le teng. Ke tlile tshela petrol. Ya eng tshwantseng ke nke le ronya ka bokae house? 95. Eng? 95. Diesel. Yeah. E tshela diesel khonkgwane e. Wa dlala se long o fitlha kwa o tlhang. Le kwa o yang. O re ntao e ka ntlhela unfortunately tsantse o jipe o ira bang. Bathong ba e pale na e fitlhi ka ntlhela. Wena maronyetsa ke mojolo bolela nnete. Ha ba buti ba serious tu ke jaile. Bona buti mo bona sesi o bona re ke na le nnyo. Wa tsaya o bona joke. Bathong ga buti. Ngonyana o Gloria. A se o tshwareile. A o se kopolo dra se mo ntshele ka wena. Mashe. Le kae? Nna ke teng wa ho mofya a kere ke January. Lebitso la ka ke nna Mem Cardi. Marangana la mpitsa Cardi B ifi ka botlalo. Ke tlo ba teacher lena LO and re tlo berekisana pile. A nkera le ditšhomi tsaka. Thank you. O lebeletseng wena kwena mang? A se BBL LO a kere la itse e sample. So topic ya no a re senya nako la itse re ngwanyana o hola impundu le matswele and then if ngwanyana a holetseo e meno re ke transgender a kere and then moshimane o hola ntsho na peke le eng hape le maboya a kere so ha ono e ka le palla eo ke ntho re tlo irang ka term 1 ke tlo le fa project for term 1 gore ke bone gore le ready for matric a kere o tlo mbuildela mpopo o tshantse o khona gore a ke tsebe ke tsubile go batla ka di 25 tsa January otherwise o faila a ke re itse go university ba itlhoka LO a ro sekisana nna le lena ke tlo bua ke nyaka ona le textbook ona le Google any questions that's what I thought thank you homofya mara nna ke pila ne a ke bed man a ke slege man ke fine and things ke le sweetinyana bang a nna ke pila mara neto no ntebella ka litho la ba o cheatela ai o ntebella ka litho la jealous nka di gata pila ke bed la rasa baloi ke nna memphutswetsane maranganela mpitsa mems beje gore wa ke le beje la bona le lena ngere wena o lebeletseng o bunyetse matlho ne ka dlala ke dikotla tse boy so ka tsheko ke tlo le ruta ka body development then bom mameroto lena le litre banyana ka bolela mola bolela lena ba le mutlweletseng le lithu lena le body tsa mabili wena o bolelang ona le body ya stool he le kopana le eng le wheelchair la bona ra le kopana la ndrasetse
danki so ka jego ke body development ene e re a woman develops ass and boobs ba bangwe ka malena tsona why ala gola japanger le imetswe le sa tsheya le gola ka melatsa Kada. And then e re moshimane e re a boy develops beard on the face and then on the chest and then on the belly ka mo go na le banyana ba bangwe ba gola meriri mo sefatlhegong la tlhalanya gore le ditšhobolo la tlhalwanya le sa tsheha modimo o irile mistake ka lena anyways yeah ke yona topic ya ka tsoka ke nyako bolela thata nke re la itse go iragalang so after school lo sala ka mapona ne ke project danki I swear to God, for real, shut the fuck up. Laughing my ass out. Not gonna lie. Love you too. And we use this emoji when we are laughing, when we are mad, when we are crying. All of them. Stop being slow. Ishuplo slow. Moto are, what do you mean? Aye. Iba kapela tu. Berekisa obra bunda propaganda. So goes to be Sima Bathalan. Goes to be known along one mong and then batrenda. Simon Tite Pina Lona Kihiti a trend. Ke prank man enodora kaubota. Nizotiang Jelanga goes to be Scaletavanza video analysima are decided to go back to my ex. I'm ready to BMW yo 4 for your balama 4. Coloba style Joyce. It is. Oh, we are style. bathong Dora mongi helili pila la sa dumedisa e tlamo dintshang o daetsa wena o itse o pila nkare tso bathong danking ke makeup artist no tso wena nkare Kim Kardashian bathong makeup a re ke bo tso wena foundation eo e detse o ya kae ke ya ka mo town ka mo bathong tso ba tswaletse go taxing bathong lena danki sharp chomi hape nna ke re ke hona tsoga ko le kafeng chomi nka re na dlala mbesho chomi hape nka re advertisa samente sa o aga le bota chomi nena ke re o dlala ka pontsha ya ditopo ka wayaka nkana wa bolela dilo tse dintšhi ka nna ne mara gore nna ke pila wayaka gore nna ke sekobo a o ba fa ntebelele pila wena a o mpone gore ke jwang o tsa chance bolela gore ke na le maoto a maithu a left or something mara gore nna ke sekobo a o ba fa hai guys ha re boleleng nnete mminonyana wa tshosanyana nkere yo hai nkare le tshwere ke satane kore motho hai le tlhoka modimo yo So chomi o sa scrolla ke bolela le wena so o awe gore motho ha o lebella di video tsa banyana ba le bathweka ka challenge la go ceiling ba bona challenge la go ceiling sa ira nkara with yona eo o ba lebella bathweka because wena ona marawa ngere o sosh plata wena o swapa a ka nyako lwesa lena na ke re nje fela gore o be awe gore wa di lebella and then wa khatleha wa smile sharp la rasa di chichibo ya ke lena ke tshwere di max tsa lena tsa June ne la nchichimisa sham palesa 6 what's her that's what papa wa o chabetse wena daily issues lerato o bina Bacardi every day mara o style wa bona o shake up pattern wrong style Petros kwen ba o file le bitso la ba khekolo and o faila fu wa bona o le premature nyana le thabo o jola le ma teacher wena mara o style wa bona o clever ya bari kaiso what's her o gay ya style a o gay wena o stabana thank you nthabiseng o krile the highest ne o krile 10 le screamelang a ona nthe thabisang mone o sa le style o ira go o apara size 10 o le ngwanyana o asa krampa mpira ha ikopala a ikwentle bo mmae ba mo emetse ne clearly a o go tsena school pick up your socks my matric the future lies in your hands le di fatlheo tse deck nkare di pitbull. Hi guys, drink custard oil with me. And e a ina flavor ela ya nete netu.
Yo, bathong ke spoko la rasa lena mafele ke lena le bone ke kamara tlase le mo matric no lena dikolobe ke lena ne tse le tsa go goba ka mo 30 di fedile December la nkutlo no le tlotobetsa dibuka ne ke tlo lefa piti o tithibela nna ha o bone re mo ke kololiwane kam a wa fela so o nyakang kam mo go gobiseng a eng kwa ntle tu le nko ke tlo ngwadisa test no o re nywe sa mathomo hempe ya o tshwana le meno gore why hempe le cream white na o ya para December o apere ma stockings ngare Cardi B o le hosha wa strip nna re na re ga se fetse pila ne batho ba ba so le tlontena ka pela ne ya le tlontena ka pela ba ba sangitseng ke nna mem se rube marangana la mpitsa mem sebete gore wa le mpitsa mem sebete le tla bona ko pele ne test ash wena ngwanyana wa headline tshwara ba phakise ne ke ra wena o lebelle go morao o tla nyalo anyways ke tlo le ruta mmetse ne ya a kutlwa le masha ka bolela wa bolela re nkgalano la hana o leng ka di bintsi tsa o bola wa e bira so re ka se fetse pila mone le tlo bona re wa e bampitsa mem sebete ne ke gogoba ka mo tete mo fatshe ke nna ke gogoba nkili one because why ke mem sebete ene nywane na leng sebete langutlo yeah so nka se le ruti during the year because why le ma matric ene le ka se palle ke mmetse 2 + 2 go calculating yo fa 4 danko konwa tene woo ke koloi ya hao e nka re skep ke eng e ne wa phapha man le beret woo le ke tla teng ithubiwa ka tlapa batho aowa so re na go bala ka re tlo bethantsha marao mo fatsha ke a mempeto ya go behashang a skissing toilet yo re tlhakola ka kuranta ao marao rena to jeya mo ke bona seidi umjobo ngezako ay kele manja ke metseng sudelle unkutlwe ke re next bana wa otla o mmelo wa carrots nna fatshe ene wena di-piercing tsao a di pilane nka re batho ba le ba acta kwa podcalypto wa ba itse ka dala nka re Mr Bones o kwadile kwata nka o thusa kang mare lena le richi le sa jumpis wait o ka sa apare skipa sa ANC wa tshwara beke ya Louis Vuitton motsepe o re go thusa kang o dilo change di-number sim card tsena o se berekisang se kae wa rekisa ne e re go thusa go promote business if unya ka sephanqanga 3 ranta for 1 hour ashu auzi a re promoteng makhuwa re supportaneng sa wa re kana re bia menwana ha be amolo mo ngaro e di chile motle ndangi o le beletse mbaga vele ke imile mara ke itse papa ngwana wena wa mitse na ona ngwana mara ke matla ira ngwana le wena o se fatla o sa bontate kada Rihanna to tsure Beyonce ma bona tsamaile tsa mo reka phae ko next door hona le watlo sharp Mama. Yes, boy. Kopolo bolela le wena. king I'm gay. okay Marao ka hao ngwana. Marao. Ka hao ira fela ngere. Yeah. Unyaka brayaga. Wa nyaka. e re ko botse something ne motho o bua go bophelong ba hao ha bona o style e biao wa bona or anytime nkana a boa anytime nkana a tswa because wa bona or holy fifi o style so hana ka wena jo hana ka wena if motho o lositse mo feelings or o lositse motho mo sharp wantlala know your worth man hana ka wena sa baba usakekeleza na ke na ngwana wa strata ntswele ka motse wena sa kekele sari kopa ke se diporokwana tsa hawa ke re wena bushi o le gotlo wena re robetse wena o le gotlo wa khukhuno ya kontle
wa apara le skin jean o ntse o itse gore o na le mmele wa roll on ya Nivea man lo mpolaisa ka pelo le ngwana ga o ka mone ntse e leng ka motho o apere le jean jacket yaka ha re e ba re ntswele ka motse wena ke nna mosadi ka mo wena bathong ho na le pina a shiir seeing you oh baby o muhle ngempele hey oh I fuck ha ona re le ka tsa pine o la ilo nna ko Jupiter bathong Jerry gogoba bathong Jerry gogoba bathong Jerry gogoba Hey, Jerry, gogoba. motlogolo Jerry gogoba Jerry gogoba what if Sima dilo tse tsotlhe tse a di bolelang o no di bolela gore le khono ba le topic e le ka bolelang ka yona like what if o no di bolela gore le be entertained because motho o tse apila a ka se bolele like Sima ke zembanyana la ntlhalahanya like a se motho ka motsang serious like ke motho gore o nyoko le keep entertained and then le le motsa serious awa wena promise ka tšego nga ra tlhapa nke tswalambe Alisa tswalapela ke ro ice spice wena you thought I was fooling you tswalambe that's what I thought le tla nyela lo tu a le mo ngena ngena I can now 1 second ke tsa mail se tso tlhaba mashata thabang ntsalle morao Hebari booting qale gwinya please isikoko sihla magwinya mara kanyimba wa dire mzala yana bathong Sara se tso kreile ngwana ha re mmone oh punchunyunyu oh jo upila shapo jo mpila nge jo mi ha bula mola ke pudi ya safi jo ma pena ke ka motswara mola jo ke tla lumiwa bathong le nana ke le go taveneng ke ntse mo countering na ke nya go reka di savana so moshimono mongwe wa nkgotla a re ke mo lebella a re out yaka o rekile na ke tsatsitse tloso ka pere leshe ka pere weave ke ngwanyana nna motho a re out yaka ka mo lebella le tlhwanama ke re ya ke rekile awa o tswa monna ke tswa mo ene after 2 minutes wa bo a re brayaga o kae motho a rekisa ka mo lebella ne ka jikisa molala ka re o satane wena o mangwele a kena chelete ke phela ka pere something mo di matlho because mirira ka nkare ke segafi ke kolota Telkom airtime ya 85 rand a ke jole maybe ke nka beetroot ke phela ke krata indoors mara ho bolela nnete a kena chelete o tswa di out at this point ke pudi as segafi hello guy le nna ke teng ntebella ka mara metlo ba o febela wena ba o febela manna o bone o sa tsaya ke serious o style man wena ntombi warasa utlo warasa Tobol kwa ngela sa skol ikiste ka re mo ifenteng ne ngwanyana warasa utlo a hona le headline mo o thwa scope Yelena a ke ra so ke mo society re ma se bla ke re le latetso ema mole modi are opelang modi mo harite Tarang batswadi le kae makhoa re teng ke nna mem gobene marangana la mpitsa mem Sophie ankere ka leboa for le tlile sekolong le diphogolo di satane tse tsa lena kazala
di-report tsa bana ba o phasa ke di beetse kwa batswadi kopelo solvantseng yanang kere ka leboga Maria a she mama Maria le kae re teng Maria a apare hey Maria wa ponoka ke komeiki mo ene ba mmitsa Phindi Maphendula a re ene o rutile ke mmae so ke sa itse gore ke nnete na hey le tla solvana hae nkere ene Maria ke setlaela Maria ke setlaela a ke itse re o irang hae nkere mara tseo ke tsa lapa nkere a she reporta o krile level 1 ka leboga Piti a she papa Piti le kae re teng hai Piti yena ke party ka mo ngwana o apara khavela a ke itse re apara khavela mo sekolong ka break ke ena ba mmitsa le twini la Oman a ke itse le o mene ke mang mara a staba ka wanger thank you a she reporta hae papa ka lebo ke mang o Precious le ka a she mama Precious le kae re teng yo Precious o rata banna mama Precious o rata banna he ke mmotso ra khaone le bona a re wa bona kira fela banna ba mo tshwara ene no ke nana ngare o imile ngere ke bona ka nkonka re skhumelwa ngere ka leboga a se reporta hae bana ba lena ke diphofolo gore why a kitsi ho itse lena ngere thank you the rest ko bala nna teleng batswadi ngere ka leboga yo wa tekriya mara chumi wa tekriya emanyana tu o te kry-ile no wena ke re emanyana ne o beile body ya hao nka re butsu ya Timberland o ntshira light a ke khono bona ka mo nkgalahano la hao le nkga mentjisi o mo emanyana tu exam number ka kana keng chomi nka re kwena mo kwena ne okay ha di ile bjana e re nna ke nyake lebitso la ka mone wena o nyaka papa hao wa bo easy bja wa bo tsa mo nyaka papa hao o tlo lo ntena tu ka mmawa ke teng wait bathong lena word of the night tabanyana ya gore wena o tlo posta ore a o sharp ye I'm falling in a dark space o na le eng depression a rena taba a ko fitlhela sham a rena taba le wena gona mo re o beileng re na le mathata le rena mara o tla se re bone re posta e lla o ntse o ya toilet o te flash happiness wa ikirela ngwana ko hae bo wa bo tshwana le nna thank you ngingumnandi lento o mongwe tu ni hands up bathong ke fetso bitsa motho wa tla ngaro le khotle le ba le fileng red tags wa ya mama mmele ngare le box la wine ya 4th Street okay wa perle all white snow white ngaro moya o sa robalang ka coats o ya di zoo o ya kerekeng ya apostol wa lawyer na fatse ka dlala ke metsonne fatse mel ira killing manjaro are ke le a chomi twela o karo le fele le ba le tshetseng ka dumo nna fatse nga thusa kang o nyaka daily limit ke increase okay chomo journal manager chom ba tlo ipinyella ya nna so wa re ho nna fatse wa la popo ra re ke skuta kanto kwena ko bela lebitso la Nikki ala people will love you and support you when it's chomi ka dlala sorry chomi ke fitlhise go bokae 10,000 o na le gepe e re song okay beta molodi he okay chomi huba metsi o ntshele ka metsi plus wa e re o ntshele ka metsi plus wa visa chomi o ka dile kwata chomi unfortunately system e fedile chomi mabona tsamaile o tlatla ka usane ne sharp o mmele wa skero bees in the trap ntato tsang kopolo sudelle o kare o nnotsi bathong lena ho iralang ka drama ya bothando sushi I mean Sasha le ola wa ira so Kilimanjaro girl lebo bare Sasha o lebo and then bare thando sune mamang kae and then bare thando no o tshwana le eng ya esa le 10 no ke 5 dikolo di bulaneng bana ba sekolong thank you bathong wena o sa scroll e tla mo ke bolele le wena miriri ya hao e tlhakatlhakana ka re mengo bo monileng ka re wa thwasa a ona motho maybe nkhala hafa a o so to table for 2 a o so krema bloma ua mokhaba o reng wa hao na kweo nka re o imile ma triplets o sa tsheha bank balance ya wa ena selo ena chelete ba o sandela 200 ho sala 130 a ona ntwe tsheisang broke people don't laugh
enwa jik o tlhokofale o ikhutse. So all the things I did for you, ke pretendang ka re ka fainta, ke gobala mo gravelong, ke pretendang ka re ka lla, di tšhila tse nong ke risang tsone. It was for nothing. Am I mpopo to you? Ke mpopo ko Shoprite o ileng gore o stretch, o bule. Yeah? Yo, babe, hear me out. Hear me out. O sa mpotse gore hear me out, wena o se fatlhe o sa rekere. What? Yo, babe, I can O jola le explain. YouTube ne? O jola le Explain, YouTube. girl. Some pizza baby wena sa nga visa. No explain eng abuti. O explain eng. No ntshisa ka batho wena o boarding ka re perfume ya go Avon. Wo! Kanya! Bathong kopela o botsisa lena la e bona challenge la rock paper scissors and then if ba o jele wena o ya kwa and then ola o sala aja until o boa then o dlala hape and then ka se wini and then wa fetsa dijo wa bona re tlolwa and wa ka re ke tshwere ke tlala ka o loma molala wa bona o man o tlo go bala a ke rate game e la nna e seng ka dijo. Guys, a ke shapo ne. So ka tse kona ke instotse ke tlholokela di lash ke pila bona ke ngwanyana wa today. So ke kopana le bashimane ba ba itere. So ba ba ithuba busy mama sebo mphe number tsa. So ka ba botsa ke re bashimane le swaneng wa bo. O mwane ola a re moslo wena o moshimane o swa le rena mos. Guys, kan dipelo tsa lena di bjang o bolela bjang ko motho a pereng weave le di lash a o bone re ke ngwanyana sharp Andy angere wa tsore Friday ke eng ke Good Friday re ya moria ke na le di-plan. o na le di-plan tsa o gruba mmino o wa madevele ko one ko isang gore o ye kerekeng and Sunday he re boa ko kwa wa thwasa tshwanetse gore ba le le kgomo ko ntombeng e one gore bandlosi ya bolele le wena. Oh, thank you. Kere Maria 12 AM Ngcono ke swe yo. o re ngwana eng Bathong ka opela, ngana ngife. Ngana ngizame kwange. Ngala mangi. Nna taba e sa ntshwara pila mara lena le ya kerekeng for content ne le ya kerekeng for content ke sho le motho ka o botse re fe di verse tse 3 wa thothomela kore o no khatla ko tsa bible ko kerekeng and then o post or church was nice mara lena modimo tlo le betha itse Josephina o no khatla wa pere skirt le di brele tsa Galaxy Boy le tuku ka di baby hair no le sto to sham a o bona ke mo tlaseng banong o beile mmeleng ka re coin ya 5 rand after mo tlo nra setsa sankarabisa ashe since o wa mmeleng ka re le batlo lla ene ke ena re distepile nna ke nyo le botsa le passitse test le ngwetse mabati ka ntle le ntombi o beile mmeleng ka re barele ya KFC ela e rondo mara a dire mzala wa flanke ha ngwanyanaka o tlhoma bang ke re peer pressure ke ngora adolescent are you crazy one rasetsa wena eno o nkga loto wa le sa go ngafisane anyways besides everything ke le tshwaretse ditaba tse pila bana ba ka osane ke tlo le fa project ena project ya teng tshantse le build Mpopo and Mpopo teng tshantse khona gore go irala go etsala if a o bolele wa fail. It was nice meeting you my matric sekolo sa lena se fedile ngere dangi bathong lena kutlwa ba re go bile le earthquake kutlwa ba re lefatshe le chikinile bathong nna ra lutlwa go utlwile lena ba o robala mo fatshe. Hello guys, o sa scrolla e tlang ke December sekhala ngwa go fedile a ona motho a zanga ba ontsha for table for 2 a zanga ba rekala mabolomonyana e ring bank balance ya ona kweo o setse ka 20 rand 35 cents le hona o reka airtime go sala 3 rand e ring miriri miriri a ke bolela ka yona nka re sentla o phelelang a kenya ko bolela thata batswadi ba ka se o rekele diaparo tsa Christmas ra itse eo ene yeto wa tsheha ona ntse tsheisang ke polaya. Hello o kae le nna ke teng o sharp le nna ke sharp a o jole wena a o jole wena ke re ko hopotse fela gore o lonely and a ona motho o nyakang sharp
Guys, a ke itse for lena ne mara personally nna ka morata Zayn Bush shem. Like I love Zayn Bush, like hana taba o ira fela hey. Like she's unbothered and she doesn't care. Like ntho le ngwe kwena ai engwe le ngwe ke yona. Like she's the definition of live your life to the fullest, man. I love that girl. Let's bathong lena a ke sharp ko pelong, like moya wa ka o ko tlase wait, so mabane ke thathitse makeup ke loketse lash ke re ke ngwanyana wa today wa tlhalwanya, so ke kamara taxi, so nana le moshimono mong o ntse ko mara wa kwa bo, so moshimono wa nkgotla are after mo are Grootman Mori 2 ke Grootman ya para lash le makeup silo e bona kae ka mo lebello bona after mar morena ke re Mori 2 guys ke utlwile ke tshwara ke depression same time, like kamara pelo ke re mara moshimano tlhotlhonya ke mtete o ira bana ba re ke crutch o anon o mongwe tu ke majita wa para di painting meditsa di gown tsa o ema a o si wa para all white ngare bupi ba 3.5 kg ya lion go pala o sutelle tu o mmele ngare sira ma gentleman ji pakisa o le theka la mbaula ba re ira bana ba re okay ke teng se riba se o sa o dronka ne o se riba ke swa office ke letsatsi nna fatshe ka tsa okay ke teng ga o thusa kang why o apere all white ngaro batho ba le ba o tsena kereke go skhweng ba o opela shwelelelele ko pela pasa o tlira cut okay a o tshwara pasa so nna tsonse ke guess hore a o ke Patricia o beleile ka 1965 idea e fella ka 1985 ka half khopela o tswene o namela taxi o go tse taxi driver ko lata pasa o ye police station o ba botse re ke tlile satisfy o bue mo o kokote o nne fatshe ake thank you bye bye o ema marawa o ngare o irile tsipa tsamae so wena vele bana ba hao ba 18 no ke shontho ha o no entse zo ka dala se longo khono rota o itse ngwana ha o thoma hola sasa next week ne sharp babi ke gp over happy ngutule ke next so bana o eme never mind or nga o thusa kang aus emanyana wena Maria kuko itswa ko yena o ha feditse ha ya sasa yena o nyokotla mo motsora ra mo sendela ha tse o no roka ya tsamaya tu how or nga o thusa kang sasa ya tsena ba no ngireng ke ko rama phoso ko molomang kone ke dire ba ke mmotse ke re yo ona la o so mong wa body ya thupa ha kra sasa ka dala lo khono ira ko phone nga witsi ho bya ngontle wa visa ngere wa we hore mo dieleng modimo wa rapia after mo nyokotla mo mboza mazepa ko bolo ya hae o da so vuthile monna hao abuti so e vodo tla mo tong rasetsa o bona ro o tsenyetsa nako body ha o ngare prevention o kukumile mo ngare pitbull after mo to rasetsana le ko bola le tlohe mo wena phakisa tu before tsa ke moya o bona hore body ha o ka pampiri tu ko bona meji o lwanne ntwa o mongwe tu molemo hemme ausi o bona red carpet o bona ngmatheba wena khopelo o shiane ne dangi mmele ngare palone okay o doa for bjao nna fatshe dangi nga o thusa kang ntloira cut khopela pasa ke why o frame tse pasa ile gana God's favorite child ne ene libisa la wale monate wena ladies king ngare libisa la fish oil tsara bia matso wira buffen shine ne matso wa le gane na krong ena di chile dangi daily ile guy headline bano kera headline ga ya viral bia hape wa pere ditlhako tsa Mahindra hey shem unfortunately di khata di teng sunshine di fedile di khata
shem di fedile ne o tla boa ka osane ya o tla boa ka osane ke bone motšhini wa ice cream ko ntle tsa motho wa ice cream nyana wa visa nke week hello okay le nna ke teng o sa scroll re ko fa di-advice if o imile enwa jiki le vinica le panado o ntse ngwana no so o mokake if ba o cheatela le wena senya di-relationship tsa batho tsena fela posa stena do something if o scobo ira plan bleacher daya ka green or blue reka weave tsantsha lash o emetseng if o na le mathata tsa mo reka savana o smixe le gordons le belgravia le ega o nwe o tlhokofala re lapile ka le fa di-advice ne re nyako bina re nyako enjoy ngwa go fedile so wena tsa gore ke tlo botsa gore chom everything will be okay di ka se be okay chomi a se ke nnete eo sharp my name is Mbali Mtapo. I make my own rules. I clean how I want. Again, my name is Mbali Mtapo, and I'm a housekeeper. Sheva, Vusi R5. R5. Mongwe tu. R5 Patung no steng mo lining when. Ka ro tsama ka wheelchair o nygo tsenela bana ba bang o special gang ka ro wena o pusha wheelbarrow a pusha skoroko pusha wangarabisa emela re bontshana emela na dala tisa bli ngaki eba tsara ntse ba bona blanketel dangi pusha ntho go du o mongwe ashe a usibina bakari pele before go tsholela ne angire wa bona re ke lo sola R5 o ka se khone ira so ira sa te tseisa plus ona le mara wa magima ke jwang khating gore o visa so ankha hemere o ka se khone wa bona ho tswa straight una le khona ne una le kwa ba rekisang dipizza sharp o mong asha o mong wa ke thola ka le tso le bola le robile ke ile be wena ungwa sikhulumelo tliza mo awunyaki phela tswara mbiza le tethulele ngakira le nyaki bathong lena ke na le mathata sa mathoma ke na chelete a ke tsore le fatshe le nana ka re go phela yang ke sna chelete sa bobedi mirira ke tlhakatlhakana a ke tseng ka re ke nku e bethileng ke phefo e ba e latlhileng go sekhweng sa bi3 ke nyesa ke mojolo a ke tsore ka nkga o bantšhaba go itse modimo mara ke nana ka re modimo tsa mojolo a ditsene sa bi4 mmelo a ka shifa o irelelo tsa bona bodi a ka e tlhakane ke na le mokgaba and then September ya sutelela modimo if ke tshwanetse go ba fridge or microwave kopela o nkire furniture because what the fuck wait ka bona le Ghostluby left mamang for Sima yo how could Ghostluby leave this girl for Sima lena Sima upila yo Sima upila ke opinion ya me ke opinion ya who ya me and asoro lo muswe upila a kere chomi o maybe ba ntse ntho shapo banyana bale that's why a tlile go Sima ariti chomi a re lebeleng taba tsa rena word of the night ngwanyana ka bopila bo keep monna ne mojola se beauty contest and marao a hao ka onna fatshe ka o kaka ka o tshwara bosepa marao a keep relationship ngwanyana ba o febela ka skopo ntulu GP ba o febela ka shwapo ntso pakile ba bontso re ke le fatshe ha iragala go tsia ba shimane serious Betty chomina le mmakaze le re le tlhalane tsela thata chomi ya happy nyana ene chomene ke lorile lenyala o itse enna lenyala la pere white wedding bjang re ke nata na shem chomi tshepo o rata o itse tsela nyana chomi o rata shem o itse e tla le chomi e tla chomi lentsa a o beta ga ditlapa o rata o itse chomare wa itse yo fela ka selwa ke mara la ratana chomi ML ke tlo bontsha moteto ko latileng o itse ma-teacher a ko sekolong sa wa reng a re wena o bina Bacardi everyday nna ngwana ka ke itse a ya sekolong wene after school baby ke changitse ba re ira so ka khefa e one eo ya o patlana a o bone re se gole mara o busy wa dangalata enke o ya sekolong report ya hao nka re MC e testa mic ko lenyalong 1 2
2-2 1-2 1-1 o bontshe papa o tshware wa fa mara ke apeile ne ke gadikile dibete plus wa dirata o di tshware ka menwana ya gago eo ya metete wa nkutlwa o di tshware fela o tlo nkitsepile o tlo kolomaka o tlo haraka December o tle a o e selo wa nkutlwa a o e selo enna re a Durban o salama wa nkutlwa o tlo irang gape o tlo tlhakola mtsa e tlha godimo mara o tlo e tlhakola wa nkutlwa wa nyenyesa shempa mseta. Hello, okay? Le nna ke teng. Kopolo botsa question ne. So wena go di restauranteng tse tsotlhe o order burger. Wena se o se itseng ke burger. I have a menu. Ke ma page a mantši wena o ya ko burger every time. Ha o di sushi, ha o di ribs, spaghetti nyana, something. When every day ko wena burger. Burger and chips, burger and hour. O style and wa jampisa. Awa. Beg every day Maria. Awa. Utlwe motho a re khopelo bona o mbona eng ho tonya bjana? O mmele ngare butswa di kontraka o mbona eng? Ke hitara nna maybe ka futhumatsana. O maoto a mabedi a left sang ha visa wena. Tshoni bona palesa. Palesa. Phatsa ngwana. Edinthanyi. Lena la bora yo. Phatsa ngwana nkare wa uncle waffles. O ya kae? O ke tswa di auto le Jerry, nke ntse di auto. O install ke mang? Ke ti install yon. Oh wena e dance ngare miriri ya hao, tshwantse o buile saluni sa hao o dance ka o installa. Hore. Anyways, chapong ne. Chap. Chomi hape ke re ke mmopo o lapileng. Chomi nna ke re ke mtsa e thapileng. Ke spoko ne maybe ke tshwana le chok bottle khala le bethansa sebete mo fatshe during the holidays ale sa bone motho mo golaleng tswalla mahano le nangare mahotlo ne ntshandi no wena o nkgalo wa phone tso tonya bjana o ja tlhapi thata ne garapao ke re ntsha lebo o mmele wa green pepper ba ipendut o nkgalano ene ke utlwekeleng tshomtsa o do pretender ramadumbu tswallela hano le wena ke re ntshandi no tsa ka lena sanga kong have emang before piti ke setse ka mapona ke mapona na so ho ntsha di bompa di buka tse di setseng ka mapona o nyo goreng sang ha fisha o ntshebe ya budi so len oman se o sitsing kick mara ke re 3 times 9 or 6 ya khonala na baby ke mo tlaseng balang le o tsedi nutsu wena ke o mapenyula wena o phindi maphendula bomme ba go beseng ba ntsheya ke laughing stock nke ke thome nje nna he ke kwena o ice spice wena o thoma bjang mara a ka o godisa bjao like ke fitlhile mo pointeng ya gore nthongwe le nngwe ke yona waitse kore ke no re who saw okay then ke move on situation e nngwe le nngwe kore ke no re okay kunje sharp like a ke sana energy ya o botsisa ya o hapeletsa kore ke no re ola ke move on fail when Jesus says nobody can say no utlwile ba reng go kuranteng wena ba re tokoloshi ye ngwana e thoeka ko motseng o mongwe mara o se nna ke jetse kurante feng ya matric result anke lwane o re na o bala during the mara ko bona go groove sing ka le gogolo ko reketse di gogolo di sunglasses sa o bona pila o tlo tenyaka ko kuranteng anke o te kree o tlo ntswela ka motse ifa wa phasa a ke lone khono bala boshiu ke sa o bone ke re ponya ke la batho ba o thusa wena wa re o shapa ke every day ten ke batla go bona andileng gidi e tswelletse ko kurante ka nke o tlonya ka motso wa gago ko mokhukhung ko Skrillex thank you dale zazama ko Skrillex wena o fetsa neng ngwana o fetsa neng di exam tsa gago ka di 30 tsa November
ka di 1 tsa December re ya Giyane ne ke re ya Giyane se tsona le di-plan tsang ko kwa wa birthday ya ka di 10 tsa December and then ka di 15 hona le mophaso tshwantse o be teng tshwantse o sune khomo le pudi he bathong when every year o na le event ko kwa o sentse mmono na le 2 years wa mo hopole ko kwa hao bathong ngwana lena di-plan tsa o ya kae eventeng ha o lape wena ha o lape na ena ona ntho e pile o tlo irang ko eventeng tla bo le busy yo he bathong ngwana ke re ya Giyane a ko ra sa lwena o tlo paka machangane beke ka di 1 tsa December ra tsamaya re Giyane wa nkutlwa na o tla enjoy ya December hao le di-cousins tsa go Giyane wa ditse yeah so ditšhomo tsa go tsa o nno sa beala tse tshwantswe di emenyana December and then re tlo boa ka di-2 tsa January ya di-2 tsa January o tla ba bona mos le bathong so yo ntshele ka wena mara filter a shi ya clown la itse mara filter ya teng ya clown lo ira bjang he ba ka e cancela lo ira bjang yo filter a shi bathong word of the night mara wa bona hore a sana na kwa hao le ko bona re wa hapeletsa mara o santse o zatse o stlaela ene o mo ratantsa le bjao o mo ratantsa o treata bjao nkere wa irahala ha o thomi ka wena